Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон. Иншалло ки хуб ҳастен. Худованд ҳар ки ҷое ки бошен, худованд соху саломат бошен. Бародари азиз, видео беҳад муҳима. Агар имконият бошатон, бародари азиз, якта лайк монед, як чанд мавзӯъда гап мезанам бародари азиз. Иншалло ки ҳамаша мефаҳмед. Аввали аввал мавзӯи аввал бародари азиз, ин ҳамин духтара ки дар ҳамин ҷо сураташа ман мемонам бародари азиз. Як чанд бародарро дар одноклассе ки фреб мекунад, тов мета, модарам касала, ихел касала, шо телефон надорам, ҳамин хел дар положениям, сум парто, мақсад сум мепартоя, бародарро чор исписка мекуна, мерава. Ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам ки ба ҳар хел инсон бовар накунен. И аввали аввал хитон бинаведен ки қати ҳамин хел духтарро суҳбат мекунен. Шояд ки духтар худаш бошад, шояд ки худаш набошад, интернет суратро скачка мондагия, шояд ки бача бошад, худаш сурат духтара мемонад, сум кор мекунад. Ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам ки дар ҳар хел сайтҳо бовар накунед. Ки мақсад суҳбат карда ӯ чӣ карда, биёр намепурсад чӣ мешавад, боваршо накунед, то набинед, ба чашмотон боваршо накунед. Баъдан бародари азиз сари масъалаи дуюм мерем. Бародари азиз хоҳиш мекунам ки бо диққат ҳамиро гӯш кунед. Бисёр занг мезанед, савол метен. Барои китоби Қуръон гуфтавдем 100 та меорем бародари азиз. Ман бовар дорам ки ҳар як кадом ки дар ҳамин WhatsApp ё ки дар имод 15 та 20 та 100 та контакт WhatsApp ёру дӯст дорӣ. Бародари азиз, мо имрӯз ё пага ҳаракат кунем ки 100,000 подписчик шидем. Китоби Қуръон аллакай заказ кардагем, иншоалло ки омада раса бо видео мекунем. Ба ҳамин хотир шумо чӣ мера бародари азиз, чӣ қадар метонем видеоро подписация кунен, лайк монед, дар комментарий фикр ақидатонро бинависед. ҳатман ва ҳатман ай шумо чӣ мера бародари азиз, фикр ақидатон дар комментарий бинависед, не ки ҳатман лайк монед, поделиться кунед, подписация кунед ки мо тезтарак 100,000 шидем. ҳамон рӯз 100,000 шидем, ҳамон рӯз видео мекунам. Дар фалон ҷои Москва китобора мисол мегум, меоям фалон метро мегум, меоин ҳама каса мегирин. Ва кадом падару модаро ки дар дираҳои дур ҳастанд, иншоалло ҳаракат кунем через почта роҳишон кунем. Фақат шумо чӣ мера бародари азиз, ёро дӯст дорем ки бугӯ дар ин канал биро подписация ки барои китоби Қуръон тӯҳфа мекунад. Шояд ки не барои тамошо каси, шояд ки насиби китоби Қуръон насиби худат бошад. Ба ҳамин хотир бародари азиз, аввали аввал подписацияро фаромӯш накунед ки сами главный касе ки подписация карда нестай. Вақте ки мо ҳамун 100,000 шидем, промови фикр кардем, промови кадоме ки ғалти ҳама мебинед подписация карда набошад, китоби Қуръон наметиҳимша. Барои чӣ? ба хотире ки мо бародари якҷоягӣ вақте сухан кардем, дар сухан мо ҷавоб мегирем. Аввал хел шумо сухани мо чӣ мекунед? Фақат подписация кунед ки тезтарак 100,000 подписчик шидем. баъдан бародари азиз, аввали аввал узр изҷо ки чанд рӯз шид фаъолиятам қариб моҳ мешавад ки дар YouTube фаъолияти ма беҳад сустай. ба чӣ хотир? ҳамаи мода маълуме ки аввали аввал дар ҳар як инсон ин семя бигем оилаи инсон астай. як чанд қа мушкилиҳои бигем оилавӣ доштам бародари азиз. ростша гум YouTube дилмондам кард. ба чӣ хотир ки бародарое ки ман чанд қаши дар YouTube дар гиҷову дар чанд ҷо қатъишон будам, YouTube маҳкам буд. аз бародарам хоҳиш кардам ки ман дар положение вазбин, семени положение вазбин дорум. мақсад ҳаракат кардам барои положение бибром. рости пешон рафтам, занг задам, гуфтанд майли биё, пешон рафтам. ами чӣ хеле як одам як дарамдаҳанаш ба шатта мезанад ки ҳамхел рӯи рост отказ кардан. ман солҳои сол қатъиво будам, солҳои сол аз пишти онҳо гап задам, солҳои сол дар любой ҷо падешкашон кардам. не ки як сухане ки ман дар оилавӣ положение, оилавӣ ки дар оила дар ҳар як инсон якум еста, рӯи рост маро отказ кардагиянд. ман дар ихели ака дига дар кор нестам, ҳамин акаҳо дига дар кор нестам. дар видео публичи хостам бугум ҳамира ки ҳамин хел бародаришон дига дар кор неста ки мана семени проблема доштам. метонистан поддержка кунанд, 100% метонистан, не ки рӯи рост отказ кардан. барои ҳамин хотир лучи дига зангам назанен, дига бародаритонам не. ҳамин ки ҷои даки дидем салом алейк қарзи худованде, саломе қайтон мекунем, дига тамом. ба хотире ки ман дар оилам проблемам, семем, падар модаре ки ман дар проблемаем ки шумо дасти маро нагиред, ман дига чӣ дар корем шумо ки дар любой пасти положение дар бартон будам, любой хел видео, любой хел чӣ ман дар бартон будам, не ки барои як видео кардан маро отказ карден. аллоҳ шуморо ҳамавақт нигаҳбон бошад. худованд дар коротон барор кунад. худованд ба аида бо хулаҳои баланд барам бирасен. ягон амуд баъдитон надорум, пешравитона мехоҳам. просто коре кардем ки бародариро кандем, тамом. ҳамин ха мегум то бародари азиз, бо мегум шумо чӣ мерава ҳаракат кунед, дар ҳамин ёру дӯсто дар группҳо роҳӣ кунед, тезтарак 100,000 шем. иншоалло ки 100,000 100 китоби Қуръон гуфтам не бародари азиз, ҳаракат мекунам. 100 та не 300 та китоби Қуръон ҳаракат кардистам. 100 та не 300 китоби Қуръон.
فقط شما میره حرکت میکنید подписать تیز رکنید 100,000 شیم ولی 20,000 که نمیرسه. امی من بردم در مسکو 3 میلیون امی یه دنگلاش که رویش که برادر چی خدام اینه پدلیتش که ان شاء الله در بین 3-4 روز میبینید در بین 10-20 روز 100,000 شدیم ویدیو میکنیم برادر در فلان مترو بیاین با اون کتابا رو بگیرین. کدومی که در راههای دور در مسکو میسو باشه میون دیگه در پد مسکو در سنگ دیگه مخاط روسیه بیرون در تاجیکستان هم باشین ان شاء الله دست فقط رویتون میکنم. ایشما چی میره فقط برادر подписать که تیسرک 100,000 شیم همو یار دوستایی که بدن که امروز همو ببینن خیشان حیران شدن که ما میتونیم. با هم خودی برادر عزیز شما چی میگم ما باید هم وقت دوست باشیم برادر باشیم نه اینکه برادری در وقت پستی برادر رو بگیریم ننگلاش کنیم بریم خیتون پیشروی کنیم. با میگم تون که برادرای عزیز با میگم که تو یک روزه 2 روزه 3 روزه وقتی تو بدن ما باید خوب استفاده بردین. با میگم تو خفا نشین گنده سخناتون سختم رسیدگی لوشی دیگه زنگ نزنه که یگون سخنتون هم بگم خفا شین ایما با همین خودی نه زنگم بزنه کسی نسبت ما زنگ بزنه بگین نمره خچه زنگ بزنه. الله از همتون راضی باشه برادرای عزیز. اول با میگم برادرای عزیز همه وقت حرکت کنین که دوست باشین. این استاتوس این نام این سومداری این پلداری نامداری یه روز نیم روزی شیفتی میره و نه که برادری ایو دنیا ما چی میپرسن برادرای عزیز عمل نیک میپرسن فقط. بعدم بسیاری بعد این اویدی رمضان خلیق میگن من میگم تا خلیق الله مهربان شاید کار داشت مگه نه ویدیوی ماشینی تیار میکردم الله اول مرا بعد را هدایت کنه و ویدیوی بردروغ بود که تیپا بلیت خریده است تیپای تاریک کرده است آدمی که دیدم روزی که او بلیت خر نبود یا کیم کدام چون چی جوراش فیلم چی هم خیبت نه که او والا پلاجنی که ما بدم تلفنی ما چشید سو بلیت خر خودش میدونه حتی بلیت خر زنگ داد بخشش بازی گفت که من وضعیت فهمیدم من مقصد پلی برادر رو وظیفت کردم. ان شاء الله که ویدیو نشاط خلیق میشوه خودتون میبینین که این آدم ای پاشا فیلم میسازه. الله از همتون راضی باشه برادرای عزیز. بخشش که میداد چند قبل در یوتیوب نبودم حرکت میکنم ای سپاس ویدیوم ببرویا حرکت میکنم. الله از همتون راضی باشه. هر کجایی که باشید برادرای عزیز خداوند نگهبانتون باشه. باز هم میگم حرکت کنین که دل یک برادرتون نرنجونین. حرکت کنین که دوست باشین برادر باشین یک جای باشین. با همین خاطر با میگم در آخرت ایمو فقط عمل نیک میپرسن. الله از همتون راضی باشد. هر کجای باشین خداوند برور میخوامتون. فقط شما برادر دستگیری کنین که همین روزای نزدیک 100,000 بشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.